Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, pomaže Bog, narode Božiji, dobrodošli na kanalu. Vidovdani u emisiju Blagovesti na velika zvona. Evo, pre proleća na prečac stiže kraj školske godine. U đačkim knjižicama i školskim dnevnicima bit će upisane ocene naše dece i naših đaka. Kao što obično biva, pre nego što se mastilo osuši skoro, te ocene se zaborave, život kao reka teče dalje. Ali ona stara guvernanta, cinična i pakosna, kako je Latini nazivaju historia est magistra vitae ili istorija je učiteljica života, u svoj dnevnik upisat će ocenu za večno pamćenje i za buduća pokolenja. A ta ocena će glasiti: deca i đaci odličan 5, roditelji i prosvetni radnici na popravni. Na našu tešku i gorku žalost, deca su svoju peticu, svoj odličan uspeh platila najskupljom cenom, a to je njihova nevina krv, njihovo devastirano, narušeno, obespokojeno detinjstvo i, kako ga Branko Radičević naziva, od kolevke pa do groba najlepše đačko doba je okrnjeno, da ne kažem potpuno uništeno. Deca imaju taj potencijal i tu životnu radost od Boga danu i darovanu, a i uz njih je Bog, pa će tu ranu zaceliti, ali one crvene mrlje i lokve u jednoj srpskoj školi ostaće strašne crne mrlje na obrazu roditelja ovoga pokolenja i njihovih prosvetnih radnika. Prođe već mesec dana od tragedije u Ribnikaru i u selima oko Mladenovca, a okean tuge kao strašni tsunami preplavio je naše živote i evo i do danas se ne povlači i ne jenjava. I mi smo prinuđeni evo da na ovom kratkom jubileju se osvrnemo, jer nekako nas je prostakla na brzinu i na prečac odluka Vlade Republike Srbije, nadam se dobro promišljena, nisam ni najmanje stručnjak za ta pitanja, ali nas je sve iznenadila. Vidim decu pokolebala i neku i razočarala jer su želeli da poprave ocene, da obraduju sebe, svoje drugove, da se pokažu i da se potvrde i da iskažu svoju posvećenost školi i životu. Sve je prekinuto, kao da je neko vanredno ratno stanje. Neko, rekoh, nije neko, nego najveće. Zar može išta biti veće nego upravo ovo što nam se dogodilo? Obično, kada se ovakva nesreća dogodi, traže se krivci. Dostojevski je na jednom mjestu zapisao, veliki, besmrtni slovenski apostol: čoveku je upola lakše podnesti žalost i muku ako pronađe krivca. Gde su krivci? Nemojmo se mnogo truditi. Krivci smo mi, roditelji ove dece, i krivci su prosvetni radnici. Da li je moguće da niko od roditelja, komšija, prijatelja, kumova, poznavalaca ove dve porodice ništa nije mogao primetiti, da se nešto neobično događa u njima, da naslute tu kob koja se može dogoditi? Da li smo toliko duhovno oslepeli? Da li smo toliko površina? Jesmo. Ovo je inače doba stravične i zabrinjavajuće površnosti. Ništa nismo primetili. Dakle, ni roditelji ovoga dečaka koji je počinio zločin u Ribnikaru, niti onoga u selima Mladenovca. Vidim da su očevi pohapšeni, čini mi se, ovoga dečaka i majka.
da on ometaju istragu, kako se kaže u odluci tužilaštva. Ali čudi me da prosvetni radnici, bar oni, nisu mogli naslutiti neku zlu kob u očima dečaka. Ili je to nemoguće? Stvarno ne znam. Imaju u školama, čujem, i pedagozi, psiholozi, i oni su bili zaduženi da motre na decu, na njihovo ponašanje. A nije se moglo baš, tako mi se čini, bar nešto ne primetiti u ponašanju. I treba nadzirati i gledati ponašanje dece. Nije to teško. Evo ovih dana i kroz ceo život, kroz igru, najlakše se otkriju karakteri dece. Ovih dana, baš povodom svega ovoga, sa mojom unukom Sarom, koja je 4. razred, kroz igru ispitujem, njen život. Ja pristajem da u igri budem Sara, devojčica, a ona moja nastavnica. Kroz odnos, kroz zapovesti prema meni kao đaku, kao bojagi u igri, ja u stvari otkrivam karakter njene učiteljice. A onda u tu igru mešamo i njene drugarice, da ne pominjem imena, Minju, Nelu i tako redom. Otkrivam i karaktere njenih drugarica i odnose među njima. Kroz dijalog ja prihvatim da budem jedna od njih ili ja da budem Sara, moja unuka, a ona opet njene drugarice. Verujte mi, mnogo što sam kroz tu igru otkrio. I ako se igde može odgonetniti ona čudesna misao i poruka svetog Serafima Sarovskog, koja glasi: vidiš dete, ukoliko bi umeo da se igraš sa Bogom, desilo bi ti se nešto najdivnije. Svi ga uzima isuviše ozbiljno, usled čega Bog ispada ubitačno dosadan. Igraj se, sinko moj, sa Bogom, on je najbolji drugar u igri. Pa kako se to možemo igrati sa Bogom? Pa sa decom, braćo i sestre. Jer Gospod je u deci. Rekao je: a pustite decu neka dolaze k meni, jer takvih je carstvo nebesko. U Evanđelju je to rekao. A onda je rekao: ako ne budete bili kao ova deca, nećete ući u carstvo nebesko. Otkrivam Boga, njegovu prirodu, njegovu suštinu, njegovu uzvišenost, čistotu, devičanstvo u ličnosti moje unuke Sare. Već Dušan, 2. razred srednje škole, svi su odlični đaci, i moja najstarija unuka, 1. razred fakulteta, poteže otkriti Boga tu. Već su poprilično primili obličje, karakter i uticaje ovoga sveta. Već su odrasli. Nije to više ta nevina dečija duša kao što je moja Sara, kao što su sva deca od 1. do 4. razreda ili u obdaništima osnovne škole. Tu otkrivam poruku velikog sveca Serafima Sarovskog i da kroz tu igru treba tražiti i pronaći Boga, a nama je to danas važnije od ičega. Gde je krivica naša? Nismo zaštitili decu od sablazni. Prošla emisija je bila u toj temi. Sablazan. Navoditi drugoga na greh. Neprilično i neprikladno se grešno ponašati, osobito pred decom. I Gospod je rekao: bolje je da obesi sebi vodenični kamen i da skoči u dubinu morsku, nego da sablazni nekog od ovih malih. Teško sve je to sablazni. Petru je rekao svom apostolu: idi od mene, Satano, jer ne misliš ono što je Božje, nego misliš ono što je ljudsko. Sve što je ljudsko, to je sablazan. Naravno, govorim onom negativnom, palom ljudskom, jer živimo u palom svetu. Dakle, čuvajmo decu od sablazni. Nemojmo ružne stvari pred decom činiti i raditi. Vladeta Jerotić, veliki umni naš učitelj, govorio je: deca su kao sunđer, sve upijaju.
Čuvaj dete od prenatalnog perioda, od samog začeća. U utrobi majke on osjeća svoju majku. Sve drhtaje njenoga srca, sve brige, sve trzaje, sve visoke napone njenog života koje stvara društvo, koje stvara porodica, koje stvara njen bračni drug. I to proizvodi tragične ili pozitivne posljedice ako su odnosi dobri na dete. A onda prve 3 godine, osobito tada čuvajmo decu, savjetuje profesor Jerotić, i sve tako do 5. godine. Već posle toga mogu biti, kaže on, baš doslovce sitne čarke u braku koje su neizbežne. Ali i to izbegavajmo. Prisjetimo se svoga detinjstva, svađe svojih roditelja, tih gorkih časova naše života, govorimo nama starijima i sve će nam biti jasno. A mi smo, braćo i sestre, zbilja u svakom pogledu tragično i devastirano pokolenje. Nas su stvarali ratovi i revolucije. Nas su stvarali bombardovanja, crni i gorki glasovi, stravične scene terorizma, podmetanja bombi u bioskopima, na javnim mestima, stampedo kamiona na šetalištima, rušenje kula, otimanje aviona, podmetanje bombi pod vozove, automobile, u bioskopima, pozorištima i tako redom. Zatim, nas su ranile pogrešne ideologije, grozne i stravične, a u prvom redu naše pokolenje, fašizam i još gora od njega, neizlečivi, pandemijski boljševizam, odnosno komunizam, od čega naš narod tragično boluje, skoro neizlečivo, teška rak rana u našoj duši i u našim srcima. A tu je, kao posljedica boljševizma i komunizma, bogoborni, bezočni ateizam. A onda logori, kazamati, Goli otok. Šta je sve u Rusiji bilo boljševičkoj, da ne pominjemo. A onda te petoletke komunističke reforme, destruktivne, porazne, rušilačke. Evo baš reforme u prosveti, Šuvarova čuvena reforma, usmereno obrazovanje. Kakve strašne posljedice, kakav tsunami u našoj prosveti. Unakazili su naše srednje škole, unakazili generacije. I onda je došlo do rušenja države, kad smo porušili taj vrhovni autoritet Gospoda Boga, koji je bio osnovno merilo u životu brojnih srpskih generacija u prošlosti. A sveti vladika Nikola iz logora Dachau zapisuje: imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božjeg blagoslova. Otuda nam propast i škole, i politike, i vojske, i države. Onu državu koju su srpske generacije naših predaka, dične, hrabre i velike, platile krvlju i sa 2 miliona glava raspala se u param parčad. Od nas, njihovih nedostojnih, nedoraslih i patuljastih potomaka. Užas. Prevrću se u grobovima naši preci. Porušili smo, dakle, taj vrhovni autoritet Boga. Porušili smo naše ideale koji su na krilima vere, nade i ljubavi nosili naše pretke. Bog i čast, Hristos i obraz više ništa ne predstavljaju u našim životima. Nema kriterijuma. Mi smo totalno pali. Razume se, i propali. Jedno rastočeno društvo. Vidimo šta nam se događa. Neću ja da se mešam u političke ocene i procene. Svako ima oči, neka vidi oko sebe. A svi pomalo u tome učestvuju. Svetom danas dominiraju moralni i intelektualni patuljci, birokrate, bezimeni ljudi, činovničići. Medijima, moćnim i svemoćnim,
upravljaju piskarala, mucava, komentatori, voditelji, voditeljke, starlete. Otuda i takva pošast u javnom životu, braćo i sestre. Gledajte samo i zapazite u njihovom rečniku i vokabularu, kako se to moderno kaže. Svaka rečenica počinje sa ja. Ja sam, ja ću, ja mogu, ja evo sam najveći i tako redom. Neko nazva to skoro jajarenje, prava izraz. Šta je jajara? Seosko kuće lutalica koja ide po tuđim dvorištima i traži gnezda kokošaka i jede jaja i tako živi. Jajara. Taj izraz postoji u časnom, dostojanstvenom seoskom životu, braćo i sestre. Dakle, države skoro da više ne postoje, preuzele sve korporacije, tajkuni, sa novcem užasno na sumnjiv način stečenim, uz pomoć tajnih službi. Našim medijima sa nacionalnom frekvencijom dominiraju upravo takve serije. Južni vetar, Ubice moga oca, Klan. Ne znam više kako se koja zove. I to je ono na čemu se vaspitavaju i roditelji i deca. Kažu neki, deca ne gledaju televiziju. Nema veze. Gledaju društvene mreže. Na društvenim mrežama zli ljudi vade one najcrnije sekvence i detalje iz ovih emisija, plasiraju ih kao granate, kao bombe, kao otrovne razorne metke koji pogađaju srce i dušu naše dece. Nije tačno, dakle, da ove serije ne dotiču našu decu. Itekako. I deca ih vrlo dobro znaju. To možemo lako proveriti. Nabrojah sve, odnosno nešto od svega onoga što vidim pred sobom. Naravno se postavlja pitanje, postavljam ja sam sebi, a vi postavljate meni. Šta sada uraditi? Šta je potrebno, šta je preko uraditi? Sećam se i prisjećam Vladičine izreke svetog vladike Nikolaja, koji je na jednom mestu u molitvi zapisao i zavapio Gospodu: Gospode, daj da se Srbi obože, slože i umnože. Obožiti se znači primiti Boga u sebe, biti Božiji. Sloga neophodna u porodici. Sloga je neophodna u čovekovoj ličnosti, da se čovek sredi, da napravi balanse u sebi, da se izbalansira, da se uredi svoju unutrašnjost, da bude kao tiho more, a ne kao uzburkana mutna reka kada naiđe povodanj, kiše i poplave, a mi na to više ličimo nego na mirno more. Zatim sloga u porodici, koje je sve manje. Rasula se srpska porodica. Sve su uradili ove ideologije koje pomenuh da rastoče, da rastore porodicu, jer znaju da tada mogu da rade šta hoće. Moramo učvrstiti i obnoviti porodicu. Vapijem to sa dubokim ubeđenjem kao sveštenik, teolog, duhovnik, čovek, porodičan čovek. Znam šta je porodica. To je osnovni stup našeg života. To svi znamo. To učvršćujemo. Osobito brak. Negde skoro pročitah kako su stare majke savetovale ćerke. Uprti za brak. Uprti i trpi. A današnje izgleda savetuju uprti pa rasprti, istovari. Ne može tako da se živi. Ne mogu da se ranjavaju deca, da se uništavaju deca. Evo, imamo primjer ovaj na Vračaru. Dete iz rastorenog braka. Čini mi se, prosite mi što uopšte moram, sa bolom pominjem to. Nekako se osjećam postiđeno, što moram da pominjem. Ali primjera radi da se poučim. Dakle, čuvajmo brak radi budućnosti. Pretrpimo, smirimo se, oprostimo, popustimo.
Mnogo je bolje to. Znate kako se drugačije osjećamo kad popustimo? Veliki smo tada. Dakle, potrebno je jedno veliko prestrojavanje, pregrupisavanje, preispitivanje, onda naših odnosa u komšiluku posle porodice, na radnom mestu, u državi. Vapijem, ako me iko može čuti, na medije, gledam političke emisije. Pre 2-3 dana beše jedna na javnom servisu. Kakav je to skandal i kakva sablazan. Neki pitaju šta je sablazan. Pa pogledajte tu emisiju, da li je bila u ponedeljak ili u četvrtak, nije bitno. Svi govore, i voditelj, i 3-4 učesnika u emisiji. Pa gledaju to deca. Ma naiće kad listaju kanale, traže nešto, vidjet će jednu zastrašujuću scenu. Šta će od toga poneti? Otrov u svojoj duši i srcu. Nemojmo to raditi. Skupština, opet nju ponavlja. Daj ljudi, upristojite se. Gleda vas svet. Gledaju roditelji. Ne gledaju deca. Dobro, gledaju roditelji. Ma njih kvarite. Ma njihovu pažnju odlačite i trujete njihova srca. Ne može otrovano srce doneti radosti i dobrote u srce svoje dece. Najbolje bi bilo ukinuti te prenose. Ko mene sluša? Govorim dakle ono što mislim. Potreban je dakle povratak tim temeljnim vrednostima na kojima je zidan ovaj narod vekovima, koji je izvršio jedno veliko delo, herojsko, na početku ovoga veka. Posle 5-vekovnog ropstva oslobodio se od Turaka, pobedio u Balkanskim ratovima, u Prvom svjetskom ratu stvorio državu, ozbiljnu, pristojnu. Onda je došlo pokolenje koje je sve to rasturilo. Upravo ono koje se odreklo Boga i ideala svojih predaka. Gde je naš ideal? Naš ideal je evanđelje. Sve što je u moralnom, patrijarhalnom životu srpskog naroda bilo zasnovano na evanđelju i na Kosovskom zavetu i Novom zavetu Gospoda našeg Isusa Hrista, koji jedan iz drugog izviru, braćo i sestre. Tome se moramo, dakle, vratiti. A osobito opet se vraćam i završavam ovim emisiju, svu pažnju, celo svoje biće, celo svoj život okrenimo prema deci, braćo i sestre. Da li je to Duško Radović ili patrijarh Pavle ili obojica zajedno? Oba su velika, svejedno ko je rekao. Sirotoj deci našeg vremena čemerni roditelji nisu ništa više mogli dati osim novca. A nije detetu dovoljan novac, braćo i sestre. Dete hoće nešto više, hoće ljubav, hoće pažnju, hoće da ga neko vaspitava da on bude uzor. Upitajmo se, da li možemo da budemo uzor svome detetu, svojoj budućnosti, onome zbog čega živimo, zbog čega se žrtvujemo i koje je naša, nadam se, preokupacija. Teško da možemo reći da. Možda da, ali kao negativan primjer. Ovo će vreme ostati zapisano u raznoj formi, pisanoj, usmenoj naravno, u elektronskim formama. Ja sam ubeđen ako dođe do nekog poboljšanja u istoriji, da će se neka buduća pokolenja krstiti nogama i rukama od čuda. Da li je moguće da je živjelo na zemlji ovako jedno pokolenje kao što je ovo naše današnje? Ja se sam krstim i nad sobom i nad svojim vremenom. Ja osjećam da ne pripadam više ovom vremenu. Ja živim u tuđem vremenu, u tuđem veku i u tuđoj zemlji. Ovo ništa nije moje. Ovo nije moje detinjstvo. Ovo nije moje sećanje. Ovo nije ono najlepše što ja nosim u sebi. Sve je to pogaženo, poniženo, odbačeno, prezreno. Oteli su nam decu. Otac ne sme da podigne ton na dete. Majka također. Prosvetni radnici, oni su taoci nekog novog zakona. Ko je doneo taj zakon? Nisu ga donela naša deca. Mi smo ga doneli. Mi smo ga prihvatili. I to od onih koji su razorili našu zemlju. Sve su učinili da Jugoslaviju rastvore, da raskomadaju. A oni su postali naši uzori. Njihovi zakoni, njihova Bolonja, možete misliti. Neuporedivo crnja i gora od Šuvarove reforme. A mi smo to prihvatili.
Prosvetni radnici, imam dosta prijatelja među njima. Govore, jedva čekam oče da završim čas i da pobegnem, da nekoga popreko ne pogledam ako učini neku glupost. Ja pišem na tabli, đak izađe i briše, a ja ne smem ništa. Užas. Za nas su naši učitelji, profesori bili autoritet. A očevi su govorili u moje vreme, kada smo polazili na zanat, to je bilo tamo sredinom 60-ih, neki od mojih drugova, pa su majstorima govorili, koji su trebali da ih uče zanatu. Brate, tvoje je meso, a moje su kosti. Nemoj im samo kosti lomiti. Sve drugo radi, napravi od njega čoveka, a i ti i ja zajedno ćemo se truditi da tako bude. I mogu sa ponosom da kažem da su mnogi od njih uspeli. Naravno, povodanj iz Evrope i celoga sveta nas je potopio i evo, sve se to rasulo, raspalo i imamo danas ovo što imamo. Čika Ljuba Nenadović, mudri i umni učitelj Njegoše, na jednom mestu je napisao: dve najteže stvari u životu su voditi državu i vaspitati svoje dete. Iz oba ova ispita, kao što rekoh na početku, mi smo pali. Pali smo mi roditelji, pali su prosvetni radnici, pala je porodica, pala je škola, a kad to padne, palo je sve. Moramo što pre ustati, braćo i sestre, nije strašno pasti. Moramo se podići, moramo popraviti ocenu u dnevniku istorije. Što pre, to bolje. Pozivam vas, braćo i sestre, saberimo se. Stavimo ne prst na čelo, obe pesnice i obe ruke, na obraze, na oči, stanimo, razmislimo, pogruzimo se u zbilju života i okrenimo list. Ako mislimo da spasimo svoju budućnost i sebe i svoj obraz. Hvala vam što ste bili zajedno sa mnom u emisiji. Evo, izjadah se pred sobom i pred vama. Oprostite. Nadam se u vašu snagu, braćo i sestre, u vašu roditeljsku, materinsku i očinsku snagu i svest. Upotrebimo je sada, važnije je nego ikad. Čuvajmo se. Čuvajmo zenicu oka svoga, decu našu, braćo i sestre. Ako to izgubimo, izgubili smo sve, izgubili smo sebe. Neka ste Bogom blagosloveni. Širite ovu emisiju, širite ovaj kanal, vidi da smo zakočili, stali. Nije to dobro. Mora se širiti riječ Gospodnja, mora se čuti ovoj zaglušujućoj buci i huci svega nečastivoga i strašnoga što nas okružuje. Satana je zagospodario svetom. Pa daj neka se čuje bar kao mali sitni komarac, evo, i riječ Gospodnja. Ja ne govorim ništa svoje. Govorim ono što sam 20 godina pomno učio, a ceo svoj život tome posvetio. Čuvajmo se, braćo i sestre, sačuvajmo se. Čuvajmo druge od sebe. Čuvajmo decu našu od sebe. Najpre i najviše i najvažnije. A nas je čuvati Bog. On jedini može da nas sačuva. Amin.